Mga mapalabuan sa Manila. Não vai mandar gente. Nem. Vai perder duas máquinas por cima. Mga bakit sa kanman yun. Sabe? Wat makalabo, espiritu ko siyang daman. Foi lá para o chão, digo no atividade da vida, já peguei aqui de sabe mais. Okay, ang dasa ko ko pen. Tuloy. Kung ano mo mo siya. Sherry. Saan ko na bisiya? Eh. Eu com best me andar achei que isso tem. Que fosse um tesão. Sa pang lakas pa sa busmo.